خوارکای عزیز امروز ошхирӣ бидай ба канали дастархони зебо. туфлиётона ба дар накарда зангула лайк меҳмон шуданро фаромӯш накунед. силкаша дар поёни видео мемонам. шикамбо сер кушид. аз нӯи ма салома расонед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, хоҳаракои азиз, хуш омадем ба канали оилавии мо. аз худои мутаол умедворам ки ҳаматон танзияту хонобод ҳастем иншоалло. ва бо як бори дигар субҳи содиқи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. худованд дар рӯзи душанбе ҳар муроду мақсаде доред бигзор амалӣ бигарданд. ва имрӯз мо субҳонаро аз инами чизо сар мекунем. яъне ки имрӯз худоро шукр бо розигии худованд ки бо ба як рӯзи дигар аввал расонмон ва ба ин рӯзам бо ина расон ки фарзандакамон имрӯз карантиншон камакак беҳбудӣ шидагия дарсон сар шида. як рӯз дарсани, як рӯз ба фикрам ки хонадан, як рӯз баъд через ден гуфти гапои рӯзҳо через ден дарсдан. барои ҳамон инами субҳонаро ҳозир тайёр мекунам. ин субҳонаро қатишон мегиранд. инами ва якташа контейнер, якташа и яктаи дигаша. дӯстони азиз, ҳозир мо тайёр мекунем. фарзандоро ба мактаб гусел мекунем. худоро шукр. мегузарем акӯбат тайёр кардани субҳонаҳои кӯдакҳо. тавақмуно як тараф мекунем. сиро калони бадан барои ҳамин аймобайн мебиремшон. намехел самонҷа беслад. рости гап кӯдакон хусанде ҳастанд ки мактаб мераванд. соат 4 буд бедор шиданд, 5 буд бедор шиданд. хистанд рафтанд дастарошона шуданд, торат карданд, тайёр шиданд ки намоз сар шавад, намоза бихонем, либосои мактабимона бупӯшем. намехел дӯстони азиз. таимо немишмагарам ки якта тостерда мемонем шуд тайёр шида бестан.
اینا دوستان عزیز ببینید که چقدر تیار شده. آیوی ما توستروی ما نوبتی یوش میمونیم تیز که کدا دیر نشود. تو توستری ما تیار شدن ما در بطورکای کودک او میگیریم. اینا دوستان عزیز ایشان تیار شده. ببینید سیرش چقدر جوشیده است. اینا سابرینا رو ما مکتب میبریم و دلنوزا جان با تاکسی و سابرینا جان پیاده. من یک قدم راه برای پیاده میرم. پیش به طرف مکتب ما. دوستان عزیز ما سابرینا جان ماندیم در مکتب. خونه رفتیم. نصیب انشالله که 12 دبا میریم میگیریمش. معلمشون گفت که باید که جداشون کنن. کراچی یک صنف دو صنف میکنیم برای کرونا ویروس. برای همین گفت و با پرسیده است که که دگونه نغز میدیده که قطعی کدمید دختره که دگونه نغزی شتاب قطعی همونو مونیمد. سابرینا جان گفت قطعی همش دگونه ایمه بود نامیده دختره که گرفت. گفت که ویا هم روسی گپ میزنن هم ایرانی. یادش روسی گپ میزده یادش ایرانی گپ میزده. گفت قطعی همونو اکنه نمیدونم امروز قطعی هم دختره که میموننش نمیموننش نمیدونم. معلمش معنی گفت. دوستان عزیز دیدیم با چقدر مهربانی میکنن میپرسن مقصد که کودک با وای نشو. اگر نه چند سال میخونن در یک صنف نه که با میپرسه که کی قطعی بهتر دوستی قطعی همون مونیمد. خیلی کوتاهی گپ همه خیلی دوگانه عزیز که ما ماندیم و میریم خونه. کودکا که امروز در مکتب ما در خونه نمیدونم چی گپ میشه و در خونه زیق میشیم به کودکا آموخته شدگیم قطعی کودکا و یا خرسنده نکی من زیق میشم خودم تا قدر خونه با تا کرانتین تمام میشه که به خودم خیلی خدا را شکرشم و خداوند اینه که شکر کردم در کار. خدا را شکر. دوستان عزیز ما ساق سلامت خانه در رسیدیم. نیکی کودکان مرا سپید زکس یگون اوقاتی با مزه کن گفته زکسم کردن. حیران موندم که چی اوقات کنم شون اوقاتی زکس نوی با ما بمانید. یک جویا فکر میکنیم کنی چی اوقات کنیم کودکان. دوستان عزیز میگذاریم با تیار کردن اوقات کنی بینیم چی در کلامون میزنم. دوستان عزیز فکر کردم با یک خلاصه اومدم. بس گفتم گوشتی مرغ جاریچون کنم. گوشتی مرغ قطعی کارتوشکا کمک گوشتی مرغ گرفتم.
ҳозир ёро мариновад мекунем. баъд чӣ то як ним соат беста, муддати ним соат баъд картошка пӯст мекунем, жард мекунем ки то омадани ваё тайёр бошад. Дилнозаҷонам ҳозир айрои карантин барвақт ҷавобшон метиҳанд. Соати якда як чанда ба фикрам ки хонада мешавад. Бояд амуда то ҳамон муддата барои ҳарча авқота тайёр кунем. инам хел дӯстони азиз, ака мо мегзарем ба тайёр кардани авқот. асала бо фурӯмӯш кардам. Ман фақат асал медозам. ҳозир асалам хай камакак медоземш. инҷа чеснок, асал беҳад ба маза мекунад. ҳозир асала мегирем. ина дӯстони азиз, ними қак асал гирифтам. иро ҳозир ҷоя мекунем. камакак роғани дигарам аввал гӯш мекунем ва ҳамаша якҷоя. заками қошиқ асал ки дошт ба ҳамин мекӯвем, якҷоя мекунем. тайёр шид. дӯстони азиз, то гӯшти мариновад шида нахостум аз шумо як тавсия бигирам. агар касоне ки дар бораи ови хлордор ягон тавсияҳои нағз дошта бошед, дӯстони азиз, тавсия битен, чунки мо дар ҳамин ов бисёр азият мекашем. ай сабабе ки овмо хлор дора. ина дӯстони азиз, пеш аз ман нишон медиҳам, на уксус мондай, на ягон вай мондай. ҳозир ман обакушам. инамиё ҳама дӯстони азиз хлорам. беҳад ои мо хлор бисёра. чанд чиза истифода бурдам, рост дигар на уксус монда, на дигар средство монда. ина бинед дӯстони азиз, сабабе ки ман бисёр средствора қибоб шидам. рост дигар намедонӣ чира чӣ кин истифода барӣ. якте дигара харидам, нигоҳ кунед танаи чира чӣ хел безеб карда. мумкин набуда дай хеле вай танаи чӣ задан. ман инструксияшам нахондам, ҳамин хел овардам, чӣ бурдам. охир кӯдако ай вай ҳамн уксус нафасшон қиртиқдард мешидан. рости гап кӯдакои бечора безор шидан. ай уксус ами дигар средство. ҳозир кӯдако ки дар мактабан то омадани вайёра гуфтам ки ами вая ванара нишон битам. вазъияти ои мо инами хелай. ҳозир бо инаи поёнам нишон метам ванара поёнша. ина дӯстони азиз, бинед ман махсус тоза накардам, ростига безор шидем. инамиёро бин, ина бинед ай хлора инами агар як ҳафта тоза накунӣ ё ки дар мобайни 3-4 рӯз тоза накунӣ, ина бинед, инамиё дидем, инамиё ҳама хлорам. танои турбо намехел чӣ мешаванд, ай хлора намехел сафед мешаванд. инаи вана ҳай дӯстони азиз, ина бинед ванарам. ина нигоҳ кунед, ина дидӣ ови мо вазъияташ намехел безеб. ай дӯстони азиз, ҳозир яка ай ҳами кани харидам, ростига боли истифода набурдам. гуфтам ки бояд ки шумо ягон тавсияи беҳтарин метиҳин барои овои хлордор. ҳамиро ҳозир мезанем. баъд ним соат иншоалло ки результатша мебинем. то кӯдако омаданак ки бояд ки ман ами тоза кунам, бушум тоза кунам ки бӯи намедонам оли буш чӣ хела буш безеб набоша. кӯдако ябора бечора безор шидан ай бӯи ами средство. ҳозир яка ами мегум истифода барам. рехтем дӯстони азиз. оли мебинем баъди ним соатай, баъди як соатай. хай кӯтоҳи гап ки то омаданем кӯдакора результатша мебинем. иам бо ай ноомади кор барои турбо набуда. агар ҳозир дар турбо резем
турбои бадтар мешаванд, якбора бо пайдор мешаванд. Барои ҳамин қадр турбо накардам. Инаи даванарам кардам. хай ягон тавсияҳои беҳтарин дошта бошад дӯстони азиз. Иншоалло ки интизори маслиҳатҳои шумоям. Хай бо ягон маслиҳати хуб медодем беҳтарин буд. баъд 1 соат хай бо дар вақти шуштан иншоалло ки навор мекунем, мебинем, кани бинем чӣ результат шуда. дӯстони азиз, ина бинем ки результаташ чӣ хел шуда. Инами вае ки зард шидагия, инамо чия хлораи чия ҳамво буромадиян. инҷа боша ванара ина бинем. ина дӯстони азиз, рости гап фоида карда. хай меҷарам тоза шида, ҳамаш тоза шидаю. анами турбоҳода намедонам чӣ истифода барам. турбо нашид хела фоида кард. 1 соату 20 минут мондумашда. 1 соату 20 минут одам тоза мешавад. ваи бечораи ина хел дӯстони азиз беҳтарин будай фоида кард. хай ай уксус чикнирая чидам бушам уқа бад набудай, бӯи хушрӯ мекардай, бӯи беҳтарин доштай. хай ба ҳар ҳол химикатани чизо кӯдакода залал дора. ҳамин вақти набудани кӯдако ҳар вақти мактаб мераванд, магара ма ҳамин хел тоза кунам. инаи чиёшам тоза шидай. мо бурем бо авқотмона тайёриша бинем ки омади кӯдако мешаванд. ана гӯшти мо тайёр шид. мо бояд ки тез тайёр кунем, бирён кунем. чӣ хел рангаш хушрӯ шида. дӯстони азиз, ҳозир инами гӯштора ман инами хел ба инами тарз тайёр мекунам. инами хел ҳамаша инами хел мекунам, мемонам. инами хел дӯстони азиз, мо тайёр кардистем. хай бинем чӣ мегӯям кӯдако. ин мини шашликча. шашликчашон кардистем. дӯстони азиз, рӯғанамо мондем. ҳозир медозем. намедонам аки ё шашликчаакҳои мо ҳӯй нашаванд. хай намедонам агар айбаёш набоянд. инам хел ҳамаша медозем бирён. ина дӯстони азиз, инам хел дохтем шашликакомона мини шашликора жаричида меистем. инҷа бошад картошкаро тайёр кардем. мози гӯштаки гирифтем, картошкаро медозем. дӯстони азиз, ина мини шашликҳои мо тайёр шиданд. духтаракорам ай дарс омадан. акн мешинем ҳама каса обед мекунем. и ай дилноза, ай на зелен дора, на помидор бодринг. накунам гуфт ё шаймавуд Сабринаҷон. дӯстони азиз, бо ҳамин влоги имрӯзаро ба охир мерасонем. боқӣ дар амони худои бузург то видеои оянда.
انشالله که با وا میخوریم. لیکن لایک، کامنتاریا و رکلام ها رو حتما تماشا میکنیم. بگذار ویدیو ما رو تماشا نکنیم، فقط اما رکلام های ما 5 مینوتن 3 مینوتن هموار رو تماشا کنین. انشالله که ما میندار میشیم و باقی در امان خدای بزرگ با همتون روز خوش رو تمنا دارم.